Op die golfbaan 'n briljante prestasie van Rory McIlroy. Hy wen die meestersgolftoernooi daar by Augusta, Georgia en daarmee ook is hy een van net 6 golfspelers in die geskiedenis van golf wat die 4 grootes gewen het. En hy 4 grootes is die 4 majors, soos in Engels sê. Ook in Engels staan dit bekend as die Grand Slam. Hy het by vorige geleenthede wel die Amerikaanse Ope gewen, hy het ook die Britse Ope gewen en ook al reeds die Amerikaanse PGA. Nou het hy die meesters by dit gevoeg en hy het die toernooi gewen, die meesters gewen deur vir Justin Rose in 'n uitspeel, die eerste uitspeelpuitjie te klop by die 2025 meesters toernooi. Kom ons hoor wat Rory McIlroy gesê het net nadat hy die titel ingepalm het. Just a complete roller coaster of a day. It was very tricky out there. It almost felt more like a US Open than a Masters at some points, just with how firm and fast the greens got. But yeah, just really proud of how I bounced back from from the double on 1, from the double on 13. I don't know if any Masters champions had 4 doubles during the week, but maybe I'm the first. But yeah, just a complete roller coaster of emotions today, and honestly, what came out of me on the last green there in the playoff was, at least 11 years, if not 14 years of pent-up emotion. Since 2011, I think it's so ironic as well. I got to my locker this morning and I opened it up, and there was a note in there from Angel Cabrera, and just wishing me luck. And Angel Cabrera was the player I played with in the final day in 2011. So just it was a nice touch and a little bit ironic at the same time. And it's been 14 long years, but thankfully I got the job done. Ja, dit dan Rory McIlroy, verligte Rory McIlroy en ook 'n trotse Rory McIlroy na die meesters toernooi ingepalm het. As mens kyk na watter golfspelers voor hom die majors gewen het of die 4 grootes die Grand Slam gewen het, dan sit dit sy prestasie in konteks. Die ander spelers voor hom was Gene Sarazen, ook Ben Hogan, dan Gary Player van Suid-Afrika, Jack Nicklaus van Amerika en ook Tiger Woods. Nou kan mens die naam byvoeg van Rory McIlroy. Briljante prestasie van die man van Noord-Ierland. So die 2025 meesterskampioen is Rory McIlroy.